lesento lesisibi mina nje ngeke sengumlale umfati wami ngimngene ngemuva ngimlalise kwesilwane ngina ngembili ngimlalise kwemuntu Toti Nceku Toti Stella kwenje akushinjwa shothi uthi Stella lesikhona ukuthi ivele naku man on top indlela uNkulunkulu ayimisa ingane angabuyi ngetuli yena lo sisi uyaphi ngimle kufanele kube ngetuli Toti even nale G-string i-G-string inemoya wayo vele ibhebhethela umoya wengane ku-G-string because yona i-outfit lesetshenziswa for certain purposes futhi lesetshenziswa abantu labatsiphe uyebabane mina ngiyangifuna ukukhuluma ngento bantu labangayazi you know exactly what I'm talking about ma-strippers ma-prostitutes and sex workers siyayathi i-outfit yabo because basuke basemarket